Nifty charter te yenga nei na je Nifty charter dum yengo kuin uba pangi samai na formation na meg le maton na market je formation na memang dum le taraga di market je nei ga dum le bine sida su laiba phabadagi market je on gap am le kan dam formation on le haibadi market je samai na bu nei rak pa ta di market je kai no hema dum kuin section de je market je makharo natagana matabam lakadra haiba potune kuin nei na bam changi haugi bada dum yengo akhoi sida market se formation am lai rama matuna market chongthora kana market ne halapa matuna market mathanda dum mai kumam thopodum komisine adingi market se mu hanna hona matanda mu lai la kana kidaga mai panbam jaga sing yo matuna market se luin smaina lai ne pothara lai ne ta market satana aduna market se among chala kana mu pothara kujine equine objection duje aduna sibo equine ke formation da lakke ha tanda kuigi mamang da equine video ma thar ki rectangle ki formation adune le rectangle ki mong da ke to ke ha price na move to le ban Nifty je adu taraga di ke to ke ha tanda mamang gi hafta da to gi ba amadi lakada hafta se ke to go ya ge ha ba akhui yeng se Nifty da dum nei na ga yeng sin ngamingi adum Nifty na nei na sat ki jab adu taraga di equine Nifty je hen na kari gi ke to ke ha tanda ayamba stock ayamba loina ma kara ka dori ni kai guma Nifty je ne he makada puthar ba stock mai hangi value no punjala Nifty je semi banina mayam si loina kum dara ka dori aduna la ka dori ba namit kharani sida amu kara ka da or karoi da ha ba de equine lai ri ba price to object sa te de yeng si price na kamai na sat ki ha ba kari guma equine price ye on samaina rectangle formation na ma de he pa matam da thuai gi matam da price ek ta ka ba kara kana magi high ma chin dum lai ne high ji lai ma tu ni price ya haning ya kan da tamna hala pa matam rectangle formation nam lai ni amu thu ara ni amu hala ni amu karo ni amu hala ka ni samaina sat ne price alum kara ga lai sat lu re amu hala kyarak thing ne jaga am le le na first second third aduna ke dog ya hama ta 104 time ne ba halai magi high ji tamak kuma tan fourth time ni hanbeya bhallore ma sigi jaga thi price sum kara galai haji share gi stock ayam aloina kara ngani haji kai dog ha dan laibe stage price halakadra or haloidra habeja laibe price structure ja sigi matung na khangma ngamnawa mo darka le hana kari orakpiya ge do koina plan ma sam change sida laibe sigi laibe line se sigi line sine sida laibe market ki 17,800 amadi market ki 18,200 che sise yamna important oiba jaga sing ya high ba jaga sing da price na ek break halakta di ke dog ha matam na market jamu halak pa yabagi positivity thulakane if ke guma halapa matam na kai da paningani sigi lai ba matun swai hana panawum honara kane market halakta ga if tat ki ba ta ga di fare kangkanda 18,400 18,500 ki break ji bu tawraga sum chatkiba tagadi yamna phagoi aduna investor singidi kari tawwe ya ge haban Nifty jina halakwa ngai ba yare hojiti Nifty jina kari bani na kaino haban tan ekhona tha kudingi sang nai ni invest to kangu gi de game da kai bele but aduga paisa yamna lejadaba kangu dadi kamai tawge haban tan market sina halakpagi ekhona timing ama tanja ama ngai bam changi point zohum na traga chamni Nifty da point jonga ek halakwa matam ne khone khara invest tok shalo gadam ne highway investment je khone long term plan na sat gadam ne aduna ke da watai hojik formation jo rectangle formation da ek lai raba price na adu taragadi price na break tok rectangle formation ni manung da price ne form tok ta di makha da break tok na makha am sakini makha thak on break tok na mathak on dikhe na kana we tem tok ne aduna equine rectangle formation ki price we he kura badi equine documentic section mam changi yamna senabam changi market aduna investor singidi amuka ju hana hairabada paisa amna leijadaba singidi market se halak ngai bam changani aduga equine tha kuningi paisa hapsan jage haiba kangu dadi ke doge haiba matamda market sina kumakera or karakera sangai na equine saving oin invest to way am na pay mamdi yengo equine Nifty 15,200 leram badagi sum kare je 7,000
kaya yaure hojik 17,700 ki maya yausilakpa haibase adum hafta first second third fourth fifth sixth seventh just 2 months ta dum karai sine halaijin halake na haraga kumge haga dum 1 month sama 2 months sama dum kumtharakani ka halake haga 1 month sama 2 months sama dum halakane aduna kai dog hama dum investment haibase ekhoina yam thina save oiba aduga ekhoina tanjang ngai ba hiba market se kamaina halakani or kari mong da legi habde ekhoina yengwa hiba ma sangane hariba position sing ju ekhoina fajana khangdok ngamba taragani kai dog haiba irai laine ekhoina mafam sidagi yam naina deposit ama toksilaga thamaga ekhoina fixed deposit ki paisa tanba dumaina sidagi su market ju khona tamna paisa de lokpa hairakani profit tamna tanba hairakani aduna asigi video asiti matang aswaida loisilage aduga mathangi video dana nifty gi chart che koina price kamaina sum chatke haibje koina yengina se